kwariri murimo yo kumenyekana ya adenomyosis na ntininka ningwatanirite Daktari Mate kuma Wellness Health Center. Karibu sana daktari. Nibwega sana teri. Nkethe muraithiri wa Meru TV. Muraithiri wa Meru TV muga muno maritwa ni Dr. Mate kuma Wellness Health Center na mbithangitita mirimu mingi sana ndene ya mwiri jwa muntu na muno nitwendaga kuona antu ba Meru ndiku cionthe cia Jumatatu Meru town turi aria continental ndiku cia Jumatatu no geche gukona Dr. Mate wengwa na ataalamu bangi baria twithaga nabo na bagagutetheria kwi mantu mwanya kuringana na thina cia muntu uria akari. Ibaya sana daktari. Nkadhusia mwenye mnono ntupakona kanya kakwatanira na batu ntukwirware. Tutonyane ndikirwa dodo turu ntukwirware nkendo tumenyethia adenomyosis ni mbivyo. Adenomyosis ni kiugo kimwe kana ni mbaji muimite kindu itagwa myometrium na endometrium. Endometrium ni tissue kana ni tissue ikura kuri nyungu ya mwana ira itagwa uterus kana the womb igakura ndene na nandi ikethirwa uria kagita kamwe rigawija iga split kana igatwikanga na ikaumeri ndamu unio itagwa menstrual fluid. Myometrium ni the second layer unandi umetendene kuna the second layer iria ithitu ni tissues mwanya sana na irikia endometrium nandi watwika endometrium tissue irikia jo ikwambia gukura ndene ya myometrium nyo muntu eragwa ena thina ya adenomyosis na ngui ya myometrium ruthingo rwa gatati rutethagiriria kagita karia muntu akona mweni uria mweri rutethagiriria kagita karia mwekuru akugia mwana those contractions and expansion ya mwana na pande itethagiriria ku hold the womb kagita karia mwekwari murito the fetus in position udatwike nyungu ya mwana ikutharuka nuntu wake akirindene kuri area ithagwa rinda buru iri omeburu itagwa perimetrium ite maana sana kuri rwari rwandite na maana kuri rwari rwanarwa nuntu iwethethagiria ki kwithwa iki attach the uterus kuri the adjacent organs na rebate kugwatira nandi adenomyosis tugani mbajie ija nuntu wa the endometrial tissues kutha yukura ndene ya myometrium na uno twijana thina itagwa adenomyosis. Ivana ni debde kumuntu mbakona akamenya ari na thina dalili kana vyoneria muntu mbakona akamenya ena thina iyi ya adenomyosis ya mbere nuntu tissue iria ya endometrium ikwambia gukura baria tibatere kintu kia mbere ikangaratana ni mweni urwa mweri nundu kagita karia ibatere gutwika kana kuthira gutwika expelled omebwa uterus iga take too long so mundu akethwa enele tugani length periods kana length menstrual fluid na ikethwa very painful thinene twitaga iria twitaga merongia na ukethwa muntu ena murimu sana muntu niethagirwa ena thina ya too much bleeding kana ndamu ikauma mingi sana nundu tissue batere gutwikanga nandi andu au tukanga tissue ya endometrium itikanga ire ya myometrium nandi ukethera ni complete muno nguruki ya iria ya ndene arabu kwetha kuna kindu itawa ndamu kuwatana kuwatano twigata kwa ya umire tene yambia kuwatana yathie kindu ikari utagitema kana igakiroti uni dalili ingi muntu omba kuona alafu nithagwe kiangaratania timing ya period uketha etho mwe kuraretagira kana etho ni kari karetagira period ije nyumia ntuko 21 kana 28 kana ntuko 30 aite na mutaratara nandi ukethia ni gukurukira mwaka ntuko iria batere wija igakirukia muno gekurukaye nundu ithagwa ijageri rate na ejeri rate ukethia kwa victim mwaka ya ntuko wingi na irengi geja uketha muntu uria atina mutaratara wa mugeni uria mweri batere wija na kintu kingi ni angaratania mwaka almost ndeni ya mwiri nuntu almost cha mwekuru
kuma ukinya eleta wa puberty mwaka menopause kule ibatere guchenjania na kindu itagwa menstrual cycle kana cycle ibatere gwita na ndi cycle kwangaratana hormones kangaratana na chiangaratana uketha muntu aki-experience into imwe atebate ku-experience ringi akeigua ngoro njiru akegutaika akamwira utina inya nundu of course hormone itibatere kungana nundu rimwe tugakwa hormone itagwa follicle stimulating hormone na luteinizing hormone estrogen progesterone hormone ichenjanagia kuringana kagita karia cycle eri nandi uketha ku imwe ta progesterone iteungana follicle stimulating hormone yani with progesterone iwitie sana na pondo follicle FSH iwitie sana ile ta follicle stimulating hormone nandi chiaungana ikethwa ikete event ikariuta tamuntu takwari tuita awatitie emurito expectant na dalika na kau ukibunda kugandiwa no ndewa ngoro njiru manta jau alafu kando adenomyosis ne tagithina kaniona yana dalili cia kwithirwa mwekuru kagita karia kona mweni uru wa mweri arija atwika yani bantu bagwita ndiku ithatu kana inya ageja ndiku imwe akaura agekara ndiku ta ithatu inya ageja kairi yani atina the particular days iria batere wija ta muntu akawainda atumenya abatere wija ndiku 4 to 5 days ikagitukira au na nduria na wagona ndiku chiri ithatu ikaura akona ndiku ya kane ya gatano ikaura au yani igeja na untute utumba kwa ndiku iria ija kana ria gatwika ni ndiku yai Ibesa na daktari tuwe nende mtu atari awatu bibi mweko watini wati wa adenomyosis ile tugani the risk factors na no tugani wa causes nundu they are not proven to be fact the causes kiambele ni tissue growth ya ilia ya endometrium ni mbiki omba gutuma tissue yebera na ali ndene ya endometrium yeta ndene ya myometrium kwa mbele kuna tampering kutamba ugatamba na uterus itamba na atia neto kithia kindu itawa biopsy daktari akithia biopsy akomutana sindano na kwenda go pick a sample ndene ya endometrium sample ile ga pick na sindano ile gatumira kana the syringe of course igakirukira ndene ya perimetrium na myometrium na kuna likelihood ya kwithwa itiga pigments kana cells na tissues ndene ya tissues jaja myometrium okena muntu uria ari gwatini nundu bwa medical procedure tayari tukwani biopsy number 2 kagita kana kuigwa teria twari tunjenzi tukiga man turuga uni nde kwenda kuigwa murimu nde kwenda ku experience labor pain in the labor walls ndienda wita CS section CS section ni jana mawati mwakaithe oteigwa murimu okay kintu kiambero kama una kironda nethwa weta kuyana mwana kawaida kama kironda but kironda kiani natural nundu yugu murungu aririti but iki ya CX cesarean section kana CS ya wita kuthithwa operation of course no mwaka kindu witwa uterus ithwe ikigitwa kana ite mwana kajio niwo daktari akinyira na aria mwana ari ndene ya nyongere ya mwana na agate maria ile chionde ithatu kuma ku perimetrium ni ere omeburu kuma ndene ku ngosi jeguru ukeja we perimetrium myometrium ithite ku endometrium na nundu endometrium kagita kare tethagwe ukura tethagwa ikuma nundu ni tethagira kugwatira ku keep in position of the fetus na to change the position so ni thagwe na too much tissues chithe utege kura kagita kara mwekura kamatete mwana for more than 80 months oni thagwe na so many tissues na kuno wati wile lilo wa temwa ni kajuka ka daktari ka surgeon kuna likelihood ya tissue ilia nundu wa kwina kironda jikikumao na chia ukumao ukethwa na wati wa kwatha kindu itagwa adenomyosis kintu kingi ituma kwethwa kuna tissue overgrowth ndene ya myometrium ya endometrium ni kwethwa una PID pelvic inflammatory disease sana sana ukethwa na murimu tajwa gonorrhea kana syphilis kana chlamydia iria ni bacteria na china ini ya kuria the whole a part
ya endometrial tissue ikale utakithainya na ekalo takithainya part ile rito ketha itina endometrial layer ketha ni myometrium ile au na leka watira endometrium kuna likelihood ya endometrial tissues ikiambia ukura kairi after menstrual period itho ile kura ndene ya endometrium in that particular part owe toka lingwa mbicho kelwa aja turona kuna thina fulani kwina pando ukiutwa wimbwa tajwa nguru taire cia polyps kana cia fibroids ndani ya uterus pando no itho ukiwatwa ni thina ya adenomyosis kwithe normal other factors kana other risk factors ni kwithirwa wina thina yani ya development endometrium tu mbere the uterus either way separatwa kuri kari gatachiarwa niwe ithithagirwa uterus so kagita ga puberty ukethwo kiambia kuthura na gukuria kindu itagwa endometrium nandi etho wina any issue ya development ukethira nandi development ile gejao kana interpretation ya cells na tissues ya endometrium na myometrium igatuika ikungana kidogo kana ikuangatani memory kidogo ukethira ile ya endometrial tissue ni jithe gikura ndene ya myometrium ugwati bungi ni kwithwa muntu na overweight kana obese nundu of course ura muntu ali obese no au tissue ile ya endometrium ikethwa chingi na nu igachwa na igakurira no ikumetu then next tissue yatugane myometrium Mwasia ya sibitari babatere kuthira kirigira in terms of treatment mwajie yuathine ja awesha sibitari na tukulikia kuthima twathithia diagnosis tona muntu uria ena thineji nandi mbere ntumira nyungu yaku ya mwana niyo ina thina nikyo ukiona dalili ukona heavy periods prolonged periods mukiona mwekuru waku ukona kuwa murimu nikyo ukona wina thina tayu nandi kumau niyo twithagirwa tukiambia kuthuna na muntu uria akitumire thineji kuringana na ikurite nundu kumbicha twira muntu no makalingwe scan tukenda kona either ni spot kana the larger part of the myometrium is affected etho ni spot ndukamwira nandi aja atugakwa ndawa tuthirie kindu itwa murimo jwa adenomyosis nandi nuntu ukanywa ndawa kagitaga karaja tukire ukuria endometrial tissue in the normal way during the regular monthly periods au no tukageria kunyungu iria ithio ichokeria to normality etho ni thina ya development mundu uria atumba kuona mwaka mwana nundu already the wall of the myometrium surrounding ikethweli affected uniformly na aja na ndio tuani muntu aeta autwe nyungu ya mwana nundu wa mwaka kala na ete muteni na gatole kiuja murimo o to recommenda muntu autwe uterus na ekala nundu utute bungurio uni treatment still na pando kwena ije ya infection etho ni infection twira muntu no makotirito infection alafu tukonenge ndawa cia kuthegeria gukuria endometrial tissue at the right place ni wetho ikura ndene ya endometrium unu treatment jithe wa ikari na no ita kwenda daktari akwira tukathia kindu itawa laparoscopy umuntu ana sindano ite utega pigment kala kongwa karutwe iyo ni medical procedure ya closed surgery no iriru patili nombe kurigiria nundu taire cha infection na yeja mundu tu for example to makage mwana through the CS kana cesarean section uno rigiria nundu ku CS iria kwendera no kwenda daktari ndi kwenda through the normal delivery onde anda kuthithirwa operation no wenda gwa GNC etho no ya mwana normally ni bwega kurigiria ugetokagia na mwana normally ukarigiria ugwati wa kwithokia ajwe ni thineji
Arabu ethwa ni infections kwantu batura na infections ntere abatimenya muntu ena PID aturite kauna nuntu ena miaka 45 u aliwa ni kauna kena thina nindo iria utagali ali mwali na utire nguya kurwa sana akotoka ni thina tere ukethe na thina ya PID na ti kumenya ntwenda ku diagnosis mo kana ku raithiria mo to ni thina eje na ya umire na ndi infection tugatirita ikathira na ukethira nyungia mwana ina regeneration ya cells ula kubatere nitira mundu nomba kurigiria infection kairi kana kwetha kuwatwa ni murimu ya STDs uni wemba kurigiria mbati mirire utimba kurigia na mirire Wewe sana daktari imathina yari kuyomba kuyania na murimu uyu muntu awajwa ni thineje na ethirwa pengine ate umenya nuntu ikiambia ithawari na very mild symptoms kana ndari muntu atimba kumenya kana gajitwe nuntu ringo kewa muntu akiwa mugeni wa mweri eja ntiku mugwanja na nditho nti na murimu mwingi bangi bakabetire kwi daktari bandikwa painkiller kunyalia muntu akwa na mugeni wa mweri atikegwe murimu sana so uketha niaria irite kurambara so the resorting ni kwithwa muntu kwa kinyetho na more severe pain na severe bleeding na niombe kurikiria mwaka withwa nyonda mwaka ndacha ku stop bleeding no nyure ye nyona antu bara bathire operation withe ukanyonda ya mwaka 500 mg kana withe ni chinda ka muntu ani bleeding stop in such changes ndaga muntu and development mwaka thina ya low iron in the blood nije ne twitaga anemia kana kwina makwa amount of the blood in the circulation o kindu kia mbere ni anemia. Number 2 ikethwa iri match uniformly ni retage thina kwitha mundu ria tumba kwena mwana and of course endometrium ingwire thithagia ya kugwatira mwana na nwethiwe pandu u conceive na ugwita mwaka ukugea mwana matukethwa na pregnancy complications nwethiwe na thina tuga ya preeclampsia nwethiwe na thina preeclampsia ni dalili ya ujana cia gwitia kwa ndamu na thina ingi no watu ni thina ya preterm delivery no watu ni kindu itagwa ectopic pregnancy mando ya jonde no beje nuntu bwa kwithwa wina thina ya adenomyosis. Ndio daktari mwasi wa murimu yo batere kurabika mwagie wa murimu wa yo muno ntwera muntu nyali kindu itagwa grains muraithiria ndatukwaria grains turiaria grains ye kuoneka locally in Meru town kana Meru county kana Tharaka Nithi county kana nari olime tu Kenya is blessed either when 90% of all the world serious keda kwina munya kwina mbembe kwina yani serious mithemba ondeliku ontira muntu ali serious nuntu serious tina a lot of lavage ile kaligiria muntu kuongera a lot of fat kwa ntu tugire one of the risk factors ni kwitholi overweight. Number 2 muntu ni thi wakiria maguta jara tugani tuitaga corn oil. Corn oil in fact Meru kuna factory ya corn oil ndele guru ya ndikumenya ni Mburi constituency kwina factory irio cia corn oil maguta ja corn oil matethagĩria na indo igĩrĩ. Number 1 kuriria muntu ongera kilo nuntu bena low unsaturated fats o batumba kuwatana ndene na batumba kuthithia maguta baya batuma muntu ongere kilo. Number 2 ni bene ka kindu itagwa inflammations. Inflammation ni wimbwa adenomyosis witha ni tawimbwa o develop akagita karia ukuthuna kwa na mugeni wa mweri so ni bene ka inflammation na muntu aketha tikura kai sana na bakanyi ya kuongereka kwa adenomyosis kana dalili ya adenomyosis. Kindu kingi kwantu tuano maka bakirukira kindu itagwa hormonotherapy bakethwa gitiritwa na hormones ou nitira muntu kuintomba kuria ikethwa ina hormone fulani ta samaki olive oil taire nchethwa china hormones fulani ile chethwa gitethereria kumbalance mwili waku naturally hormones itikethwa ikioverlap muntu utawe chia overlap no withaga adenomyosis ikuongereka sana. Mboya sana nantu matha twere ugebwa kubwa muthia ngirikiria muraithiri wa Meru TV
ni baya kwira uti muntu ithagirwa andikirite murimu jwa adenomyosis uti kalio wataga but ni toyo wata muntu ria with the reproductive age na pengine na ajitwe murimu fulani kana ate ajitwe akaithirwa ni murimu na wontera muntu ajwe daktari na ni ate ukira kwira daktari mimi naona damu kwa siku 8 inaisha inaenda siku 10 inarudi tena yani utekake kwenda daktari nundu wa gutethia nwethe kathina ka gutethia ni kuthine kathina kai sana but nundu teresa daktari nwethe ate gutethia oguo uri ungira daktari ukamweresa na ukenda kumona ni wengwa no mone Meru Continental ntiko chionde cha Jumatatu na no ningire thimu na namba ya thimu ni 0727 146 017 0727 146 017 kana Airtel ni 0784 143 578 0784 143 578. Besa na daktari mulithiri wa Meru TV unatekera katanta kiri ugoroba rwari ithira na kaita kakea bitawatiri mbabu. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style iria ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni undu bwaku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki ne tukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere obichine chieto kana turingire thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro